Ini majikanku mau ngomong. Ngomong apa? Oh, ada masalah itu loh, Mas. Eh, sidang. Sidang apa? Cek, sama kayak kamu nggak bisa. Jangan ke majikanmu dulu. Ada apa dulu? Aku ngerti. Majikanmu ngomong Ya gimana? apa? Ya iki masalah yang harus ngomong iki. Untuk aku, Miss. Itu piye? Temanku, Miss. Temen Arep sidang sama. Loh, ini apa deh? Tapi jelek nggak boleh Miss, aku kok kali gugup. Itu aku sih masalah malah gugup. Baik, loh. apa? Maksudnya dulu.喂喂，Judy 呢個太太啊，Tahu.你好，係啊係啊係啊，有啲嘢想即係俾想諮詢下你嘅，咁誒唔係嗰個基金你中唔中意啊？隻色？Oh my god, speaking. 我想大新抱咧，佢有個姐姐。咁佢有個姐姐嘅，咁喺今年嘅年宵節，咁佢就投咗個單位，投咗個鋪嚟做嘅喺元朗。咁咧，嗰日咧，1月23號嗰日咧，就話細佬細佬唔使返學，佢個嫂個姐姐，佢個嫂嗰個女又唔使返學。咁咧第一日咧開檔咧，就帶埋嗰兩個小朋友去嗰個年宵攤嗰度就等湊嗰個兩個嘅家姐，嗰兩個小朋友個家姐放學，即係我個新抱個女啊。咁樣等嗰兩個姐姐就等帶埋我個新抱帶埋個小，帶埋我個孫，即係嗰個仔啦，個新抱個仔，讀幼稚園嘅，就喺年宵鋪嗰度就等接家姐放學。咁另外佢阿嫂嗰個姐姐咧，佢阿嫂嗰日當日咧就同個女咧係親子旅行嘅。咁咧就放學咧就坐架的士咧就去年宵鋪嗰度咧就等佢個女就俾個姐姐就湊翻屋企嘅。咁就捉咗佢，阿嫂同埋佢個嫂咧就當時咧就喺周圍即係同人哋 social 啊，去咗人哋嘅當攤嗰度，所以兩個姐姐就喺個鋪頭嗰度咧，喺個檔頭嗰度咧，就遞咗即係幫咗個波啊，咁遞咗啲嘢俾個客啊，咁變咗嗰個人民影影事務處咧就捉佢哋咯。咁佢哋啊，跟住我個新抱同埋佢個嫂咧就佢阿嫂翻到去當攤嚇死啊！真係唔俾佢哋走開啊！咁我個新抱嗰個姐姐就要過條馬路就接阿孫女，咁但係佢都唔俾接啊，就要另外打電話叫屋企人接咯。咁當時嗰個姐姐同埋湊住我個新抱嗰個，湊住阿孫仔噶嘛，個孫仔讀幼稚園嘅，咁佢都嚇驚咗喊，話要姐姐，咁人民警事務處都話唔可唔理啦。以嗯佢唔可以理咯。咁變咗而家由新年到而家咧，就係佢哋簽到咯。咁簽咗到之後咧，到而家星期二咧話要兩個姐姐出庭。哦，出庭，OK。
兩個姐姐冇落口供嘅時候咧，就冇講，乜都冇講嘅，話唔知咁樣咯。因為人民警事務處嗰邊佢話，就算你揾律師，都係叫佢唔好講乜嘢咁樣喎。咁而家就變咗星期二要出庭，咁都唔知點算好啊！新抱好擔心，因為嗰個年宵攤咧就係阿新抱個名嚟嘅。咁而家測住就測住兩個姐姐同埋我個新抱同埋佢個嫂咯。4個人咯。咁但係阿新抱就話唔知，即係都唔係叫佢去幫，都唔係叫佢幫手嘅，只不過嗰日係等放學，湊埋阿細佬等家姐放學就湊放學。點知掂咗嗰個年宵鋪嗰啲嘢，咁啊俾人捉咗，話影埋相咁樣。咁而家要出庭，咁阿新抱就話都唔知認罪啊唔認罪。其實唔知點搞。其實咧，我有好多姐姐做錯嘢嘅。佢做係個姑處個餐廳，處個餐廳，咁啱俾人捉咗，都有罰佢哋，我唔記得咗幾耐啊。但係佢仲可以做嘢喺嗰邊咯，但係唔可以換姑處咯，佢仲可以繼續嘅。佢都講話可以，即係個姐姐就唔可以換僱主，但係僱主佢就要，如果係要繼續喺香港打工，就係要跟住阿新抱咯。係啊，所以點解咧？工人姐姐喺出邊唔可以做任何嘢，even佢打幫手啊，佢覺得哎呀你忙啦，我幫你揸住嗰啲嘢唔得。呢個係呢個好多次我都講咗係商務唔可以，因為點解咧？姐姐覺得誒冇所謂啦，幫手，但係你唔知嘛，第日陣間有嗰啲入境處啦，有警察啦，嗰啲係完全唔得噶嘛。同埋咧，我覺得佢俾人奸咗啦，其實肯定有人投訴，即係俾人哋係投訴噶啦。投訴出嚟話有兩個姐姐喺呢個檔頭咁樣。係啦。就俾人民入境事務處嗰啲人就影咗相啊，成大班人去啊，嚇死佢哋啊！係啊，所以其實等緊嘅，等緊佢哋有證據嘅。等緊佢埋，可能初就冇埋去個檔頭，但係即係等放學咧，時間耐咗，兩個我新抱同埋佢個嫂去咗其他檔攤嗰度傾偈，咁可能個檔頭冇人，佢哋咁啱兩個咁樣，佢咪揸住個波啊嗰啲嘢咁樣，咪俾人哋捉到咯。係啊，咁法庭禮拜二喺邊度咧？禮拜二要去法庭。我知喺邊度啊？邊個法庭啊？係啊。我又冇問喎。而家阿新抱就你等我一陣嚇。而家我叫阿師問一問佢先。如果我有時間，我可以陪佢哋咯。齋講喎。要同埋阿心一齊講可以。咦，阿 Yuli，我撳去同阿新抱，等阿新抱同埋你溝通一齊講好唔好啊？好啊。你等我一陣嚇。係。你撳啊。阿生。或者 Sophia。我食飯都唔識講。打電話俾阿哥。喂，阿生啊，點？係咪一齊啊？而家係啊，一齊啦，講緊啦。喂，阿生啊，Miss Uni 啊。喂。Miss Uni，你同埋一齊講啊！阿 Uni 揾到佢啦。Hello，係。佢禮拜二喺邊度法庭啊？沙田。沙田。幾點啊？朝頭早9點半。9點半。我可以陪佢噶，有機會我可以陪佢啊。係啊，因為咧，我諗住申請攞律政司嘅資料，申請押後咯，即係睇下嗰啲資料咯。係啊，有機會我禮拜二喺香港噶，我可以去沙田陪佢咯。
哦，啊。係啊，因為我就唔知，其實呢啲其實就罰則應該唔係好重嘅啫，係嘛？我覺得唔重噶，因為有好多次咁樣，點解咧？個姐姐唔可以換僱主咯？我知道唔可以換僱主，係啊，我想問嗱，我因為咁樣，我個即係我個年宵個檔口係我噶嘛，嗯人哋嘅啫，咁但係咧我就牽涉咗兩個姐姐，咁嗯，但係我想問老闆係點判嘅咧？請問下。關於老闆咧，我覺得 warning 俾你㗎。之前咧，我有個僱主咧，個工人姐姐真係做嘢喺餐廳嘅，都俾人捉咗。係。但係僱主好似俾人個好似 warning letter 咁樣咯，俾僱主，因為唔可以。可能如果你哋做錯嘢第二次，可能又罰俾你哋啊。但係第一次咧，其他僱主啊，因為一個僱主唔同啊嘛，我唔搞膽係會一樣。但係上次個僱主冇事咯。係啊，因為咧，我而家就驚我即係如果姐姐認咗，咁啊變咗佢就告我咯，因為佢而家未告我噶嘛。唔係啊，應唔應咧？其實俾你哋 warning 嘅，俾你哋 warning 啫，下次唔可以咁樣。哦。係啊係啊係啊，之前因為2年之前我都有一個工人係咁樣做噶嘛。哦，但係而家就係唔知，佢都同我講會罰錢啦。入境處有同我講過話，如果即係告得入我啦，佢就話罰錢咁樣咯。佢就講咁。係啦，可能打翻戰跟住 warning 咯。但係唔係？但係我唔想留案底啊嘛。我覺得唔，禮拜二先我哋見下啦，好嘛？我而家唔方便，因為有其他人哋，係啦，好 OK 嘛？ OK，禮拜二先我哋見下，好好啊，係啦係啦，OK，好，拜拜。係啊，因為我唔方便，咁我哋傾 OK，下自己傾好冇啊？因為我有陣間講錯咗都唔啱啊嘛，係咪先？係，好啦，咁禮拜二先見下面啦，冇啊？好好。好啊，馬師，拜拜好啦，拜拜拜啊，拜。係啦，好啦，拜拜啊，唔該晒你啊，唔使咁樣，好，好，好啊，OK，拜拜. No kan bukti lagi kan Miss Yuni selalu bilang kan jangan pernah melakukan kerjaan di luar job kalian karena kita tidak tahu apes tidak ada dalam kalender. Ini sebagai pembuktian bahwa kalian niatnya membantu tapi berakhir di penjara. Banyak yang tidak paham dengan apa yang Miss Yuni sampaikan. Oke, intinya aja ya. Tadi itu berbicara tentang salah satu mbak yang kebetulan lagi nunggu anaknya pulang sekolah, dua mbak tiba-tiba bantuin nih bawa minuman atau bawa makanan di meja untuk orang makan di sebuah restoran kecil. Dan akhirnya kedua mbaknya itu harus berurusan dengan kepolisian, keimigrasian. Jadi buat kalian semuanya yang ada di luar sana hati-hati. Hati-hati banget. Hoa itu bukan hoa palsu. Hoa itu yes madam, hai. Jadi bukan hoa palsu. Oh, iki diajarin ngalah. Ya kayak gitu ya teman-teman. Karena apes nggak ada dalam kalender. Selalu saya ingatkan apes nggak ada dalam kalender. Apalagi kalian melakukan kejahatan. Melakukan kebaikan aja salah. Bener kan? Bener kan? Nggak usah menolong orang. Kalau kamu sendiri itu harus tahu posisimu seperti apa. Ngerti nggak? Jadi intinya boleh menolong tapi harus dikondisikan posisimu seperti apa dan bagaimana. Sampai di sini paham nggak sih? Ya, jangan saling menolong kalau kamu tidak ingin dimanfaatkan orang. Begitu juga saya. Saya selalu membatasi diri saya agar tidak dimanfaatkan orang lain. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat, tapi saya tidak ingin menjadi manusia yang dimanfaatkan. Ngerti? Paham nyampe di level ini? Woi, keren Miss Yuni omongannya. Oke, tadi saya live-nya sudah agak awal ya teman-teman ya. Sudah hampir 2 jam ya. Sudah 2 jam ya? 60 menit. 120. Hampir 2 jam ya. 5 menit lagi saya sudah 2 jam hari ini live-nya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, selalu lakukan yang terbaik versi kalian. Karena baik buat kalian belum tentu baik buat orang lain. Jadi saya selalu mengingatkan, lakukan yang terbaik versi kalian. Baik buat kalian belum tentu baik buat orang lain. Dan tentunya saya selalu mengingatkan, jangan terlalu kepo dalam hidup ini. Jika nggak diajak, jangan ikut.